Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Ultra телефон састаниш девона ден бардо ручка дора, ина ручка дорад, колонка айташай, ина ден 5 та камера дора, я спичка дора ден S25 Ultra нархиш арзонай бардо 1400 сомон на ден бардо 1400 сомон. S26 Ultra Tayland на бардо марҳамат кардум тон бихарин. Доставка бепулай, доставка 25 шар на вилоят хатун бардо, доставка бепулай на бардо марҳамат. Любой хер асветкош ҳаста ина марҳамат мегири дар сентри душанбе мегири катагӣ мекунӣ мегарди кадом мегам меги 17000 кардам не ки Таиланд 1400 доставка бепула 25 шар на вилоят хатун дена не 17 Pro Max ай иш 17 Pro Max свети саб сафед чеден свети зурша ина бадро марҳамат иш 1400 мишам ина сурати севгаздаги дорад ди сурат севгаздаги на дактаракои салон красати на iPhone 17 Pro Max свет сафед на паҷон лайкор абза пайцаса ки нархиш 1400 сомон. Ира бардоро оригиналш ҳам дорем. Оригиналш 18000 сомон, барастамочкаш, берастамочкаш 14000 сомон надем бардора. Мира оригиналш ҳам аст ина марҳамат. Лайкор абза пайцаса ки камерош шади чихшуа. Камерош чотки кор мекуна ина марҳамат. И свеч ҳам астай S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max ина марҳамат. Лайкор абза пайцаса ки видеои нав мекунем шунда мена бачу марҳамат. Модели навай 2026 кадом телефон мехара S26 солиш 2026 ай нав бурумага ина я ҳафташ бачу марҳамат. Лайкор абзанин дар панаи худо бошед.